Yes, igicamunsi cyiza kuri mwese kabisa mukomeje kugendayo mutwereka yuko mudukunda cyangwa se mudukurikira kuri channel YouTube bita Habo Sport Official kabisa. Iyi niyo YouTube ya mbere ikugezaho amakuru y'imikino abagenda agezweho kabisa mu minota mike cyane kabisa, ukaba umaze kumenya ibiri kugenda bivugwa mu isi ya siporo. Iyi si ya siporo kugenda ivugwamo byinshi haba mu Rwanda, muri Afurika ndetse n'i Burayi n'ahandi hagiye hatandukanye. Rero icyo nagusaba ni ugukora subscribe, like cyangwa se share na comment kugira ngo umenye amakuru y'imikino abagenda agezweho kabisa mu minota mike cyane. Wowe uba wabura umwanya wo kuba kumva amakuru y'imikino haba ku maradiyo, amateleviziyo ndetse n'ibindi, iyi YouTube channel kabisa ibigufashamo ukagenda umenya ibiri kugenda bivugwa. Ese nizihe match zihari iyi weekend, ndareba iki, ese hagati mu cyumweru ndumva iki. Urumva ko rero iyi YouTube channel ibigufashamo kubikubwira muri make cyane. Rero mu isi ya siporo nta bindi byinshi biba biri kugenda bivugwa mu Rwanda ni shampiyona, nyuma y'uko igikombe cy'amahoro cyakinwaga hagati mu cyumweru. Shampiyona yagarutse muri iyi weekend kabisa. Huye Day, amakipe akomeye yo mu Rwanda yongeye asubirira rimwe i Huye. Rero urumva ko muri iyi weekend ni uburyohe kabisa ku bakunzi bayo. Reka turebe mu Rwanda rero ikindi kuvugwa ni ikipe y'igihugu y'abagore kabisa igomba kubikina na Misiri kabisa mu gushaka itike y'igikombe cya Afurika, kigomba kubera kuri Kigali Play Stadium ku itariki ya 21 z'ukwa kabiri. Urumva yuko rero bano bakobwa hari igihe bakwigaragaza. Ikindi kiri kuba mu Rwanda, abakunzi b'igare kabisa kuri iki cyumweru kabisa Tour du Rwanda mu Rwanda iraba yagarutse. Tubimenyereye yuko mu kwa kabiri nta yindi ntumwa, nta yindi rendezvous kabisa, Tour du Rwanda ibihari. Rero kuri iki cyumweru iratangira kabisa. Urumva ko rero mu Rwanda ni byinshi biri kuhavugwa. Muri Africa CAF Confederation Cup batomboranaga, Champions League muri Africa nayo batomboranaga. Gusa kuba njye namubwira features zihari. I Burayi Premier League yagarutse kabisa muri weekend, shampiyona y'Ubwongereza irahari, Espagne, Ubufaransa, Ubudage n'Ubutaliyani kabisa. Aho hose ndaza kugenda namubwira imikino igiye ihari. Rero nukureho kabisa, guma kwicano nze ngenda nkubwira amakuru abagenda agezweho meza cyane. Uwo muri kumwe Habonimana Ildefonse kabisa uje kugenda akugezaho ano makuru. Rero reka tugaruke kabisa mu Rwanda. Shampiyona kabisa yagarutse n'uburyohe muri iyi weekend. Match zirahari zikomeye cyane bita Huye Day cyangwa se umunsi wihuye kabisa wagarutse, aho amakipe Rayon na APR zasubiriyeyo rimwe nyuma y'uko muri match iheruka zaza kugenda zihagarikirwa kabisa, zihakubitirwa iminzenze kabisa. Ku mugani wa mutoza bita Beke navuga ati umunzenze. APR rero na Rayon Sport zasubiye rimwe, ariko ikipe igomba kubitangira ku munsi w'ejo wa gatandatu kabisa tariki 22 z'ukwa kabiri kabisa. Rayon Sport igomba kubikina n'ikipe ya Magaju hariya kuri stade Huye kabisa ku isaha saa 11. Ese Rayon Sport irakomeza rani yo gutsinda ishyiramo amanota 6 hagati yayo na APR kubera ko igomba kubikina mbere yayo. Ese Magaju arakora nk'ibyo yakoreye APR kabisa, yitsinda igitego kimwe ku busa hari Huye muri phase. Se abakinnyi ba Rayon Sport barigaragaza kabisa, dore yuko Rayon Sport ifite n'ibibazo kabisa, aho abakinnyi b'inkingi za mwamba zabo naba hari nka kapiteni Muhire Kevin Muhire kabisa, kapiteni w'ikipe y'igihugu Chan, ubona ko atameze neza nyuma y'uko match ishize byaza kugenda avamo. Urumva ko rero Rayon Sport ishobora kuba yahura n'uruva gusenya hara kuri stade Huye. APR rero yo ku cyumweru igomba kubikina Mukura Victory Sport. Mukura bakaniye kabisa, umuvugizi wayo kabisa ndetse n'abayobozi bari kugenda bavuga ati APR tugomba kubibabaza tukayikubita bibi cyane nk'ibyo twakoreye Rayon muri match zibanza. Rero APR nyuma y'uko itsinze ibitego 4 Musanze mu gikombe cy'amahoro, ubona ko APR abakinnyi bayo ndetse n'abatoza barishimye cyane. Rero nabo bari kuvuga ati Mukura nta kintu yaza itubwira. Reka rero dutegereze turebe aya makipe akomeye niba hari ikintu ari bukore, dore kuba Rayon Sport ihagaze ku manota 40, APR amanota 37. Urumva ko rero aranegeranye, yakora ikosa ryo gutakaza ahangaha indi yahita yifata cyangwa se indi gasiga indi. Rero urumva ko ni ibintu bikomeye cyane. Si izo match zihari gusa mu Rwanda, ntago ari APR na Rayon gusa zizakina, hari n'izindi match bita Police FC izabikina na Musanze,
Gasogi United ikina na Kiyovu, iyo bita Vision na Bugesera, Muhazi United ya hano i Rwamagana ndetse na Kayonza na Marine. Rero narindi kukubwira bimwe mu bindi bivugwa yuko ikipe y'igihugu y'abagore Amavubi igomba kubikina na Misiri kabisa cyangwa se Egypt ku isaha y'isa 9 hano kuri Kigali Pele Stadium. Urumva ko rero aba bakobwa bagomba gushyigikirwa kugira ngo turebe niba match yo mu rugo bayitsinda wenda bakajya hara mu Misiri bakajya kwirwanaho ku isaha 9. Rero abakunda match mube muri hara kuri Kigali Pele Stadium turebe niba iyi kipe y'igihugu ya Misiri twayitsinda. Narindi kukubwira ngo Tour du Rwanda kabisa yagarutse kuri iki cyumweru tariki 23 iraba itangira hano mu Rwanda. Amakipe akomeye yamaze kugenda hagera, nk'iyo bita Israel Plate kabisa yaraye igeze hano mu Rwanda n'abasore bayo bakomeye. Tour du Rwanda rero ku cyumweru ugomba kubitangira hano i Kigali bakina agace bita prologue cyangwa se ka gace ko gusiganwa n'ibihe, umukinnyi asiganwa n'ibihe ukoresheje ibihe bito akaba ari we uhita unatangira yambaye umwenda w'umuhondo kabisa uri ku mwanya wa mbere. Bazaba rero bazenguruka hano Stade Amahoro hano i Kigali kuwa mbere, bakomeze etape ya Rukomo Kayonza kabisa. Urumva ko rero bazaba batangirana n'intara y'Iburasirazuba ariho baberekeza. Urumva ko rero Tour du Rwanda abakunzi bayo cyangwa se abakunzi b'igare muri rusange, ikintu nababwira ni ukujya ku mihanda mukareba abasore bayo, mukigikira abasore b'igihugu tureba niba baza gutwara iyi Tour du Rwanda baheruka mu myaka ishize cyane iri kugenda yigira mu mahanga. Rero mu Rwanda ndumva hari ibyo ngibyo biri kuvugwa nibyo naba nkubwiye. Muri Afurika rero twerekejeyo, muri Afurika hari ibintu bitatu ngomba kukubwira. Ya mbere ni Champions League cyangwa se CAF Champions League yaza kugenda ikomeza muri tombora yayo ya kimwe cya kangahe, kimwe cya kane kabisa. Ubona ko amakipe yaje kugenda tomborana bya bihugu byo ku mugabane wa Afurika kabisa birimo byagiye bitomborana. Al Ahly umwami w'ibikombe muri Afurika kabisa yaje kubitombera bita El Hilal yo muri Sudan kabisa. Ni match zaba ari imiriro, Abarabu hari abatana mu mitwe kabisa. Esperance de Tunis igomba kubikina na Mamelodi Sundowns yahara muri Afrika y'Epfo. Pyramide abafana ba Peri bumva imitima ikabarya ikarenda kubasohokamo kabisa, izabikina na AS FAR Rabat yahara muri Maroc kabisa. Urumva ko Pyramide kujya muri Maroc ni urugendo rukomeye cyane, ariko imaze kugira experience. MC Alger yo muri Algeria igomba kubikina na Orlando Pirates yahara muri South Africa. Nuko rero match zimeze Al Ahly na El Hilal, Esperance de Tunis na Mamelodi, Pyramide na AS FAR Rabat, MC Alger ndetse na Orlando Pirates. Nizo rero match zizaba ziba ku itariki ngira ngo ya mbere y'ukwa kane nibwo izi match zigomba kuba. Match ibanza ni ku itariki ya mbere, iyo kwishyura ngira ngo ni ku itariki 9 niba atari 8. Rero urumva ko bizaba ari CAF Convention nabo batumburanaga, ariko iyi kipe nakubwira mwese muzi hano mu karere bita Simba Sport Club kabisa yatombe bita Al Masry ASEC Mimoza, nayo ndakeka ari hara muri Maroc yatombe bita RC Berkane kabisa. Urumva ko muri Afrika naho Ligue yaho yari yarimbanyije muri tombora. Twiyambukire yo muri Premier League ejo kabisa tariki 22 ku isaha 8:30 kabisa. Man U cyangwa se Manchester United abakunzi bayo ndabakomeje kabisa. Muri iyi minsi iri kugenda ibababaza, nta ntsinzi nta kiniki. Abakunzi ba Man U bari mu bihe bikomeye. Rero ejo 8:30 baraba bakina na Everton kabisa. Ubona ko Man U igomba kugira ikikora nyuma yuko iri ku mwanya wa 13 ngira ngo ubona ko atari umwanya usimishije ikipe y'ubukombe. Arsenal the Gunners kabisa ku isaha 11 izabikina na West Ham. Aston Villa ikina na Chelsea kabisa. Ipswich Town na Tottenham ku isaha 11. Chelsea the Blues abafana bayo izakina ejo ku isaha 1:30. Bournemouth na Wolves kabisa. Fulham na Crystal Palace nabo baraba bakina. Iyo bita Newcastle United ku cyumweru izabikina na Nottingham Forest ku isaha 10. Ku isaha 12:30 niho hari match y'umunsi hara mu Bwongereza. Pep Guardiola azaba akina na Arne Slot.
tuzaba tureba niba Guardiola nyuma yo gukubitwa ibi cyane na Real Madrid ibitego 3-1 bya Mbappe wenyine, tuzaba tureba niba Liverpool nayo izi kongera amahoro Real yagarukirije. Liverpool nayo muri match heruka yaje kugenda itakaza amanota 2, naho yaza kugenda inganya na Aston Villa ibitego 2-2 bigatuma Arsenal irenda kwishyikiraho hasigayemo amanota 5 yonyine. Rero Liverpool igomba gukora ibishoboka nta gutakaza iyi match, dore yuko Arsenal izaba yanabanje ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 11. Nukuvuga ngo ku munsi w'ejo tuzarara tumenye niba Liverpool na Arsenal harayemo amanota 2 cyangwa se 5 agumyemo, niba Arsenal izatsindwa. Rero ku munsi w'ejo Liverpool wo ku cyumweru Prito nako sigomba gukora kwa Pep Guardiola, yuko Pep Guardiola nagarutse muri Big 4 ashaka gukomeza genda atsinda kugira ngo yigarure bamwe mu bakunzi b'iyi kipe nyuma yuko bamerewe nabi batishimye nyuma y'imyitwarire. Manchester City ubona ko idahagaze neza nyuma yuko iri kugenda itsindwa bya hato na hato. Rero mu Bwongereza nicyo nakubwira. Muri Espagne ya makipe yanyu mukunda iyo bita Valencia izaba iri gukina niyo bita Atletico Madrid, Las Palmas na Barcelona kuri ubu ngubu iyoboye kuri table cyangwa se ku mwanya wa mbere n'amanota 51, gusa yanganya na Real, ariko Barcelona izigamye ibitego byinshi. Real Madrid izakina ku cyumweru na Girona, na Girona kabisa ku isaha y'isa 9:15 ngira ngo mu Budage. Rero iyo bita Dortmund cyangwa se Borussia Dortmund izabikina na Union Berlin, Bayern Munich izabikina na Eintracht Frankfurt ku isaha y'isa 12:15 ku cyumweru. Mu Butaliyani rero amakipe akomeye azabakina ku munsi w'ejo havuyemo Juve izakina ku cyumweru, iyo bita Venezia izabikina na Lazio Roma, Torino na AC Milan, Inter Milan na Genoa ku cyumweru, Juventus izabikina na Cagliari. Mu Bufaransa ikintu nakubwira ya kipe yanyu ya Paris Saint-Germain izabikina na Lyon ku cyumweru saa 3:45. Lille na Monaco no ya kipe ngikunzwe cyane hara mu Bufaransa Marseille izaba iri kugenda ikina niyo bita ni Axel kabisa na Marseille nazo zaba zikina ku munsi w'ejo kwa gatandatu. Nibyo rero muri zira shampiyona. Rero muri Champions League ndabizi mwese mwari mutegereje kumva tombora yuko amakipe yanyu yagiye atomborana. Rero harimo match navuga zikomeye ziruta izindi, naba nkubwiye bita Real Madrid hariya Los Blancos kabisa izabikina na Atletico. Ni amakipe mu byumwe, ni amakipe aturanye. Ese Real irigaragaza nyuma yo gukuramo Man City, ese Atletico irigaragaza? Reka tuzabe tubireba. PSG na Liverpool kabisa, iyi ni indi match nakubwira ikomeye. Paris Saint-Germain tugomeza kureba nimba irakomeza kugenda itsinda, dore ko match heruka yaza gutsinda ibitego 7 Brest muri knockout. Sinzi niba Liverpool hari ikintu yayikora imbere. Tuzabaturira niba Ernest azatwara treble y'umwaka ya League Premier ndetse n'ibikombe arimo hara mu Bwongereza. Barcelona kabisa yatomboye bita Benfica. Hano nta kindi cyo gusobanura ku ikipe ya Barcelona no gukomeza mu kindi cyiciro. Inter Milan yatomboye bita Feyenoord kabisa kayatomboye Inter Milan. Arsenal the Gunners kabisa nayo yatomboye neza bita PSV Eindhoven yahara mu Buholandi. Ubona ko Arteta nyuma yuko atomboye iyi kipe yaje kugenda kubita gatwenge avuga ati nshobora kuba nagira mu kindi cyiciro gikurikiyeho. Bayern yatomboye ikipe y'iwabo Leverkusen kabisa. Bayer Leverkusen na Bayern tuzaba tureba niba ikipe imwe igomba gukomeza. Yes, naho Dortmund kabisa yahara mu Budage ikaba yaje kuba itombora ikipe ya Lille, naho Aston Villa kabisa ikaba yatomboye Club Brugge. Rero ngiyo uko tombora Champions League yaje kuba irangira hara ku mugabane w'Uburayi kabisa. Ubona ko amakipe amwe yatomboye neza ndakagenda atombora nabi, niko abantu bagenda bavuga. Rero reka nge mbashimire mwe mwari muri kumwe nanjye kabisa muri aya makuru abagezweho mu mikino, muri inshuti z'akadasohoka kabisa. YouTube channel bayita Habo Sport kabisa, kora subscribe ujye umenya amakuru abagezweho mu mikino, wowe ukunda kubura akanya mu minota mike. Rero amakuru y'imikino abakugeraho neza cyane. Rero reka nkomeze mbashimire urukundo rwanyu,
n'uburava wanyu kabisa mukomeje kutugaragariza, mubikomeze kabisa, nimucike intege, kandi kabisa turabakunda. Rero mugire umunsi mwiza kabisa ndetse n'umugoroba mwiza. Ciao ciao.